salonu Grand Soleil 52 LC. Long Cruise, zbilja je takav ogroman salon. Ovdje je mjesta za izvalit se na svakom putu, pored ovog velikog separea oko stola koji se naravno može otvoriti. Imamo dvije fotelje uz navigacijski stol, radni stol, kako god želimo to nazvat. Zbilja velika kuhinja sa ukupno 6 frižidera. Jedan klasični sa otvorom frontalnim, zatim dupli duboki, još jedan duboki s druge strane, hladnjak specijalno samo za vino, još jedan duboki hladnjak i ledomat. Kupaonica za obje stražnje kabine nalazi se u lijevoj strani. Odmah kad se uđe zapravo smo u tuš kabini koja ima jednu odličnu stvar, a to je mjesto za sušenje jakni i ostalih mokrih stvari. Kabina u provi je jako velika, prostrana, imamo dobru visinu i ono što je važno, što ima prilaz sa obje strane. Dakle, na krevet ne moramo dolaziti samo sa donje strane, nego s obje možemo prići. Posuda su pretinci za spremanje stvari u podu sa strane, okolo su sve ormarići, zatim tu kod ulaza veliki ormari, stvarno puno mjesta za spremanje robe, prostrana kupaonica sa izdvojenom tuš kabinom, dakle ništa neće biti zašpricano nakon tuširanja. U ovoj kabini ima praktična stvar da se dupli krevet može zapravo lako pretvoriti u dva single ležaja, tako da se izvadi središnji dio, što je pogodno kad na brodu borave osobe koje nisu bračni par.